Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko itu pa lalin kita sumpat mawdu te simanamian. Mawdu simanamian pasal sihir. Duk may baywan sihir bang ini. Usku itu mawdu ten fa inne babu ma jaa fi nushra. Pasal nushra. Ini hati nusrahin. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل هي طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. Ini hati nusrahin. Nusrahin ini pag-ala sihir ang manambuwa apa inte tawa sihir li. Ilalay ang nusra bang paimante si painte lugha pege nusrahin maananin questal kinana samian ini alakana lido painte mawdu tu koe saka ula yene kahinang lay kinana tu ini pinatala we ini sihir ang manambu ali kan ilan nusra alin miyaan alin pagpathala sihir ang manambu amatawali alin nusra. Magriwayat si Jabir radhiyallahu an wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatilo ko pasalan nusra pasalan pa inti pagtambal atau kan pag-ala ini sihir ang manambu فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان hinang iin amal mereka kahinang syaitan. Alhasil pa ito gimanjari pag ala sihirin aman ng buwa ipa ito mga Nabi Salih. Ubus tadi lo Imam Ahmad pasalan nusra pasalan pag ala pa ito sihir aman ng buwa sihir pa Imam Ahmad Ibnu Mas'ud yakrahu hada kullah. Ibnu Mas'ud ada sahabat Ibnu Mas'ud pa ini kanianin giwaya sihinang ini kemon hinang pagtambal sihir pag-ala sihir man ng buwa ginabaya Ibnu Mas'ud nama Nabi Salih pa inti pag-ala sihir naman ng buwa di pa inti manjari. Ubus riwayat sa Bukhari rahimahullah an Qatada aman Qatada namu tabi'i qultu li ibn al-Musayyab wa ibn Qatada ibn al-Musayyab ini langkyo man siye pait rambu ali tegel ni langkyo no ta ni mulnin usdam wa manilew lay pada bata pe pege me inin me tabi'i me apa intinin me ulama bes si zaman de kata ada ini ulama glabi tekka atau inanak dambul yang Ibnu Musayyab ku istilah pagkasakahan des ilmu pain kata ada
قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر. Tini lawai ku Ibnu Musayyab atau akan pain ku pain ne Ibnu Musayyab in buat pain Qatada rajulun bihi tib dan buat lella tawa tib tawa sihir atau akan yuakhadhu an imraati gay maka guys patapit si andani hati ni tawa sihir ni apa inte hina ni ayuhallu anhu au yunashar ini tinambalan anak pijalia pinatahala man iye painte sihir lay au yunashar atau akan saya bisa balero painte pagdampo mana lay atau ini aja painte pag tinambal pa ini atau akan pinatahala amban iye ini sihir lay do painte labian nusra ini salah labian painte nusra ini albin tariqat muayyana fa inni qala la ba'sa bihi inma yuriduna bihi al-islah fa Ibnu Musayyab gani apa ini problemanya lah sih la ba'sa bihi inma yuriduna bihi al-islah pagi pagtambal pag-ala painte sakit atau buat sihir painte man buat fa amma ma yanfa'u falam yunha an kaya painte maka paida maka tawang ni manfaat enggak kita ini tinigis dulu na painte bisarali bisa ini tagna lay dua diwat tagna lay painte ko istalhinara mo ini usituan ko istalhinara mo ini waruya an al-Hasan annahu qala la yahullu as-sihra illa sahir paisab si Hasan ini dan buah anak si Ali painte sahabi Rasul tabut ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa ini la yahullu as-sihra illa sahir gani apa ini nambalan sihir melainkan nin sahir menambalan sihirin manabang atau sihirin sahir dosa apa ini alhasil kalau binara mo ini baik pagtambal li naus la ismi'an simi adilal ko istal magtawad in painte niya painte kaulamaan painte ginari niya kaulamaan painte ginari us dia asalni qala Ibnu al-Qayyim painte Ibnu al-Qayyim an-nushratu hallu as-sihri anil mashhur ini pag-ala sihir amban painte tawa sihir li wahya naman dua bahagi pag-ala painte pagtambaliin dua bahagi ahaduhuma hallu as-sihri bi sihrin mithli hallu bi sihrin mithli wa huwa alladhi min 'amal ash-shaytan wa alayhi yuhmalu qawl al-Hasan fa yataqarrabu an-nashir wal muntashir ila ash-shaytan ila akhirih tagna pa ini man bahagian ni man bahagi pagtambal li ini pagtambal pa ini duk sihir dosa pang ni nailin pa ini man mahinang syaitan wa alayhi yuhmalu qawl al-Hasan duk in minaksud pa inte ini sahabi ramwali Hasan pa Ibnu Ali in minaksud dan in pina inte hinaram nili pagi wa ay fa yataqarrabu an-nashir wal muntashir ila ash-shaytan bima yuhib mamakutambal li duk apa makuhan li pa inte manabang li ni magpatapit si syaitan duk ini kabayan syaitan sa pa pinain suwi ni amano singumbali atau suwi ni asamian fayubtilu amalahu 'ala al-mashhur ubus binatal ni pinarehing noe syaitanin hinangin ambar painte tawa sihir le painte pagi syaitan bang sihir pag usala syaitan ma musa ali painte syaitan ma muli di ali ubus bang ni magpatapit makutabangin manabangin si iyer ini ni kabayan ni magsumbali ini ki atau kan pasujud atau ini hina binatal naman hinang ni nain muharram pa inte minaksud may sahabat li wasani si kaduhi an-nushratu birruqyati wat ta'awudat wal adwiyati wad da'awat al-mubahah ini pagtambal duk ruqya duk may tawal pa inte man Quran tawal man hadith wat ta'awudat saya bisa balirin pa inte may du'a ta'awudat ko ni painte pambasa me kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas yul painte me ta'awudat wal adwiyati wad da'awati al mubahah
duk me tambal pa inte tambal kinakan ni wa da'wat duk me dua pa inte jinari dua mubah dua pa inte min Quran min sunnah fa hada jaiz pa inte majaizin pa Ibnu Qayyim majaizin na tedo tilai simian pag tambal tawa sihirin atas kui bahagi pag tambal duk sihir pilih ke siya magpayang-payang pilih siya magsasihir bisa us pa ino tabangon ko us pinandi ni sa niyaan hekal kahinan sa iyan pa itim harap pigi iyan dumitim sarap pigi magpatabang lay pagpatabangan lay magpatapit si syaitan magpatabang si syaitan ubus si kaduhin pagtabang dupain te ta'awudat dupain te doa du zikir du Quran na yin pain te jinari bu ini nen benal nen nusrah pasal paksihir du pasalan pain te pagtabang ini nen kulang hekka umat silhat hekka pain te amak hinang silhat sa bo isa kakulang pain te ni tao magtabang du Quran du hadis du painte ini me ad'iyat me doa sinar Allah Subhanahu wa taala nangkan hikka mata si painte syirik ini painte an-nusra na subi painte hinati subi pinangajian bangsa ingge me pagtabang painte to kasi begini yang asal tariqan ini asal aturan di syarat di agama Islam bagi painte agama ini udah itu ini asal aturan tak sabut ya painte kalau mantin si kita bande nah ini mau sing ting sebagai nanti painte me duain bang painte ahim me tumapin si andane us atau akan pemayaman me andane me asu atau akan pemayaman lela si pemayaman dende si elanin asu bawi sei ini yang hinang sei ini kemo namanya kakahinang syaitan so ipa inte hati di ini me panabang ihin ini panambal ini para kita mau apa inte masalah qala al-muallif rahimahullah babu ma jaa fi at-tatayyur وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجه زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قال وما الفأل قال الكلمة الطيبة ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود ولابن أحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك tersebut terhelu ini pasaran tiara supaya gak apa yang kita sarah we pa inte me kita edo si mau si no naku itu na mau te pa inte tiara ini hati tiarahin tiarahin iku ko istilah kita umiakan nih supaya kapandakan nih ini paglis-salis sabi pagpayam-payam sa Obama niya bang lingan duai hap mi Isabela atau kan isang buangga atau kan niya lingan ni papunuan
nga mayang deu sayin bang niya mi oak pinain giku palaus niya pinain mata giha mag-alaman naiin iyan pa iti hatihan tiyarahin uus pa Allah subhanahu wa ta'ala ala innama ta'iruhum inda Allah walakin aktharahum la ya'lamun ininin pasalan si kisah si Musa pon ayat lay pa Allah subhanahu wa ta'ala fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah kanian may kauman si Musahin bang niya ti kasi si kahapan fa idza ja'atuhumul hasanah bang niya ti kasi si nikmat rezeki ini ni qalu lana hadhihi pa inde ininen kapatutan ininen pa inde tep si kitebi kapatutan tebi ininen nahnu mustahiquna biha pa inde wangnya me nikmat te kasi kapatutan tebi ininen rezeki asal para si kitebi asal pa inde matep si yehi pa inde me bisarade asal para si kami para si kite pa inde wa intusibhum sayyi'ah yattayyaru bi Musa wa man ma'ah os bang niya tek kasi siye kalaatan problemahin magpainte tagna alay ko pisal niya tanto ay problema so itu problemahin wa intusibhum sayyi'ah yattayyaru bi Musa wa man ma'ah bang niya tek kasi siye kalaatan painte aman sabab si Musa in painte pag tek kasi Musa si kite bi ko behini nang ada si Musa niya po pinain bangelo hambis murah kamatian atau bangelo jumaat pinain lamat samian namin si Musa hangkan tekka hangkan kita bitawa o may kalatan ininin sawan siyerok me sababan iyerok me painte sawainin pa may kauman si Musa painte di si Fir'aun pagay niya si Musa niya may sawainin may painte mo minun nabang tekka kalatanin niya musiba tekka si kauman Fir'aunin painte sababan may kumpulan niyo sababan siyo Usbain Allah subhanahu wa ta'ala ala innama ta'iruhum 'inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamun. Gatoin innama ta'iruhum 'inda Allah. Iyan may hinang makatawa siyan hinang kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala baya mamatik kaya may kakahinang may paite musibah may kalatan makatawa siyan sabab kakahinang din. Dumayin sabab si Musa pag-itek kasi Musa siya may kasawian dumain pa si Musa sabab kalatani malaikan sabab siya sabab kuanin sabab siya pa sabab pa kakahinang din pag magkufur siya magsirik siya si nuhut po si Musa sababan iyan katika may bala pa si siya walakin aktharuhum la ya'lamun so wani kay ka naman si Ziyad kay ka pa naman kauman si Musa ini pa inde Fir'aun ni kemo ni kasawian la ya'lamun gi ba ite makahati gi makafaham gi hatire we me bala mo patika si Ziyad sawan kufur de sawan kay panhud de pa inde si Musa in pa ite magkulang maglabi mana ayat le wa qalu ta'irukum ma'akum ay dhukirtum bal antum qaum musrifun Tapi Allah subhanahu wa ta'ala qalu ta'irukum ma'akum iyan may pag-alamat-alamat biin atau kan iyan may siksa matumik kasi kamiin may bala tik kasi kamiin ma'akum sa papawan ng amban kaam duwain sa papawan naman si Musa Pagi zaman Fir'aun hek kami balak niya teka Allah subhanahu wa ta'ala sisi me kutu pinatekan siya kutu penno kok na kutu pinatekan me laha kaya mo buhayin menjadi laha kawa-kawa siya minum laha gay siya makainom pinatekan siya me dafade bekba bekbakin penno lugal sa paidalang luwari pinatekan Allah subhanahu wa ta'ala siya na sabay heka sa di bilay us pamapulian din
Pa hindi si Musa, aman si Musa ini. Sama si Musa ang kantik kami bala ini. Bupain iliin. Lukta apa hindi kisanin kawa si katikkan pa hindi bala siin pa hindi nuti kami kao sa magkagani kami si kao. Us kawa pinakuha si Musa na pinathala si hindi pinathala si Allah Subhanahu wa Ta'ala man siya ini may bala alay ini sab siya magkufur. Ini heka ta pa hindi kisanin. Ubus pa hindi hininang din pinatimpol may saban lagi si Musa aman si Musa pa hindi. Kalau ta'irukum ma'akum, pero Allah Subhanahu wa Ta'ala yene me magkulong maglabi yene me siksa makatawa siya lay may bala lay aban sa papan kakahinang ay dhukirtum bal antum qawmun musrifun bala painne ay dhukirtum bala isam pa malesbin isam isa pamalesbin bangkam dinawahan bangkam pinaisiman bangkam dinak magtawad si Allah Subhanahu wa Ta'ala isa pamalesbin si kami dinak nihan ikam magtawad dinak nekam painte pa surrender si Allah Subhanahu wa Ta'ala dukam maparuntuhan dunia akhirat si isa pa pamales-malesbin ini pamales-males dele pande si Musa sawan na ini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bal antum qawmun musrifun dumain kam hatul dumain kam painte magmataliw bal antum qawmun musrifun walay kanan lahat magpakaat painte muntara painte maglabi in makna ayat ini. Nah ini maksud nin painte at-tiyarah pag alamat-alamatin gijinari ko ini pag alamat-alamat painte kauman si Musa kauman lagi Firaun si kata si Musa si An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Tagna la adwa gaaniya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maglegi painte makna ni wala tiyarata gana saking alegi wala tiyarata wala hamata wala safar. Dugani painte tiyara mo heda daw timian painte pag alamat ni wala hamata dugania hamahi kumut gato pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksud bisara li kanian mi Arabi si waktu jahiliyah bang tek kumutin kita sa ulama deh pendini atik kan dapat niatik kalatan. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belaham gak niat gak tahu ini. Wala safar. Gak niat pa ini safari heka pa inte heka makna ni pinapi tersebut dalam kitab tu supaya namun medan buat makna ni ikut sama bahasa la safar. Gak niat bulan safar gak niat kalau dumain bela bulan safari tapi kan anda masih bulan safar pada bulan safari lama nah ini kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam safari gak niat kalau sedih kalau bulan sedih gak niat lain painte dumain ini makabawa kalaatan makabawa kapan bang kawayan Allah Subhanahu wa Ta'ala inon kau kapan bang kawayan inon kau kalaatan us balik tu si la adwali gak niya pa ini maglegi gak niya pa hindi saki palegi bu ku itu me doktorin pwede maglegi saki na ini mana bisarali mana ni pa ini ulamain painte وقال لا عدوى هو اسم من الإعداء وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره والمنفي نفس سراية العلة أو إضافتها إلى العلة. إن بيت نيا نعمل من علماء مبين سال جيت قاعد نيا ساكي palegi gania saki asa gania asa dia maglegi asa saki mga kau si kau pa ini qaulul awwal lu qaulul thani pa
pain me ulama sinduhin la adwa maksud nilai ga niya saki paligay andini aman kudrati darat Allah Subhanahu wa taala bangkawan Allah Subhanahu wa taala paligay ngaligi manggay nangkan dia kita tantu nak kinala yung manamal dia kita magtawakal si Allah Subhanahu wa taala mangya may asaki ini nak kita magtawakal si Allah Subhanahu wa taala mangi paligay ni gero ngaligi uy pa ito to iya to gani asaki sa paligay andini suwawan bang kinabaan Allah Subhanahu wa taala paligay lumigi ko ni taon hek kami ni may sakit kasi daw wala mati hika puan heka ko may takali may corona may an naiwen duk begitu sambut si hadis dan buah apa ini wa fi riwayat li Muslim an Abu Hurairah kana yuhadithu bi hadith la adu tersambut si dan buah hadis fa inna la yuridu mumridun ala muslim gay kita dinak ama koleani gay dinak patapi cimi sakihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersambut si hadis dan buah firra minal majdum kama tafiru minal asad patala ke mana tawa majdum judam ini tuh leklap atau kan ini bakate ipul patala ke kama tafiru minal asad ko patala no man asad aman halime dan kita patala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ini woi saya ini maksudnya alhasil sakihin mau tuh mengkabain Allah Subhanahu wa taala paling nah lebih gitu sama subay ini kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat pain la adwa pe kan yan mi arabi zaman matuli asal pain de sakili asal basak manamal bang kiu tumapi ta sabang kiu kaligian gak ini tawakkul deh gak ada tawakkul si pain Allah Subhanahu wa taala naik kita bayan si kitahin kita bayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kitahin so kita magtawakkal kita si Allah Subhanahu wa taala may isaki UN bang asal kita paling Allah Subhanahu wa taala giro ulwigi so patala sa kio say ipainte kita bayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so basa magtawakkal si Allah Subhanahu wa taala basa pasang del si Allah Subhanahu wa taala wa zada Muslim wala naw'a wala ghul duk tinambahan si Muslim si riwayat hadis li wala naw pasalan me garo sabto garo sabay niya me bitul magpay media tayo garo buto pagi hindi kami Arabin bang pinay sa miyaan hantang bitul miyaan sa mo tagi ya pinay sa mati ta kali pun bang niya tapit bitul si bulan bang medihidi kirun pinay niya sa mati ni ano Nyambung. Tinimbang na. Terus bang tidak bang may haji mana mal pilih niya mati haji may napura may ano ito kali ko lang may away si kami naiin ganiya gato in gain bang kami Allah Subhanahu wa taala pinapati bang ini kami ani pinaatang kalaatan di kahapan di umatag dumahin magpaatagin dumahin sawaban ini ani wala hul garo sa niya pasalan hul bang melasi gide may kokok benin tinapukan ni kokok na way bu niya may tinapukan ni kokok ini maksud pwede hadis pinain la hul ganiya kuro pwede bisa niluli pasalan painte la adwa ni may wala pwede sa ganiya koko sa gato pay may wala masinduin buin painte bisa materin mapinalin laul ganiya koko makagaisan dini napu makagaisan dini ngalepas makagaisan dini banggay kagawayan Allah Subhanahu wa taala banggay aman painte lawian iradat Allah Subhanahu wa taala iliin ima tohim nah kan kita tidak magtaud ini habuna apa itu pain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilin dzalik tidak bang kita me pa misita atau kan
parwa isime nugal pa inte kusal makatali utale dina kita mampain auto bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Payah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sini mampain sini menazala manzila sini pa lebes atau parwa pabi sita sime nugal. Ubus mampain auto bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mapa auzu billahi mapatalimun si Allah Subhanahu wa taala aman mapatalimun si Quran Allah Subhanahu wa taala maksud kalimat Quran Allah Subhanahu wa taala aman ini laat tapi bacanya Allah Subhanahu wa taala doki pente dipilih Allah Subhanahu wa taala kita usah lam yadurruhu syai' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gani yang makamudarat si iye sampai dia taala aman pente lo kali nah mengpaiman si hadis adalah hasilnya memang kamudarat besar. Ini memang mudarat pa ente bisa sanam nih, may syaitan bilang nilai pa ente may koko. Alhasil si hadis ni pa ente niya pa ente maka mudarat. Nah ini maksud matuod itu kung ito bisa talay niya koko maka pa ente giisan dini maka na bukan kau si piliway Allah Subhanahu wa taala. Nang kanikin na magtao. Nang kiti magpanipen magpatalimod si Allah Subhanahu wa taala pag Allah Subhanahu wa taala kakenkiman na iyo kemo. Bisa pe ini na banyak mudarat kau. Apabila Allah Subhanahu wa taala gi painte banyak gi kau painte pun darat. Nang kan painte dira kita memang sabut mi adkar, mi subuh, mi kokoh na kita painte magbas ni kulau berpalak kulau berbinas. Pas sabab si me anu ini. Lu kita pinatali pun me mana kebiin. Nah ini painte maksud la kau le. Gak ni ako maka gisan dini. Karena ako mga gisan dini. Nah, la isimian maksud hidup basag pagtawakul tin basag pagtawakal si Allah Subhanahu wa taala basag pasandet si gi kita bolakan manamal gi ini amia mga salmia gi magagamay tirale une parembu tinale une nanginang ini tinale dua isangin kau tawa kau sinabit sabit kau sampa kau gai kan gini nak magpente magtaw magsabot merkal. Ini kita hatu ko sal tumala pasalan si anu lagi pemain wudu. Walau ma'an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyara wa yu'jibuni al-fa'l. Qalu wa ma al-fa'l? Qala al-kalimatu at-tayyibah. La adwa wa la tiyara qul baita al-luli wa yu'jibuni al-fa'l. Qalu wa ma al-fa'l? Qala al-kalimatu at-tayyibah. ولأبي داود بسند صحيح تثبت في حديث دلولي Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yujibuni al-fa'al. Kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si fa'al? Ini dia fa'al. Qalu wal fa'al qala al-kalimatu at-tayyibah. May bisahala kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud lagi. May bisahala. Arak dumagsali tiarali suwi si kahapan na sab. Mag-alamat-alamat kayo suwi alamat-alamat si kahapan. Kung iba no. Niya may anak ko song painte nebba ta song musama. Makatayin pun diwi hap, anahato kami maka usik hap. Say. Na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahap si bisa say. Painte menjadi say. Dinari ini. Dinari. Atau kung painte may tangineple atau niya may takite. May sabama may tag napige dua ay susubo. Niya may ustad at hilera atau may imam. Ana hatu hap lengan ko ini painte katagnaan pa ini pagkalanggalim siya. May pagkalanggal may ataw. Na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahap siya bisa rajain. Alhasil menjadi musik kahapan. Wali Abi Dawud bisa di sahih an Uqbah bin Amir qala riwayat si painte dan sahabi Uqbah bin Amir dzukirat at-tiyaratu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasabbut tiyarahim ini alamat-alamat si Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal fa inni ahsanu al-fa'al taman mahami fa inni may bisa mahapli al-fa'al akan fa'alin al-kalimah at-tayyibah yani may bisa hap ko ni painte kami salat timian wala taruddu musliman duk tiarahin gay pa inya maka parehin muslim aman hinang alhasil kalau sa kaula ini may pagkalamat-alamat malaatiin kung sa kaula umasik si pangatian ng mga muslim narugtoon kaya mga muslim magpadeka niya may tag napigaw luwa ay mahuma may uwak kung sa pasik sa pigilan mo kung magguni-guni ka niya so ang gaya so yung pa inya la taruddu musliman gay pa inya maka
pigil ge maka pigil sama muslim hinam bang ni hinam ni bisa bang dia magtawakal sa Allah subhanahu wa ta'ala palaus wa idza ra'a ahadukum ma yakrah ti wasit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang pain ne maka kita ran man ka amin me kahinang laat di kabayan ni ko de me wakli me paite me heling me kokok ternak pago aman rumah ni atau kan me paite me kumutli bang niya maka kita sein bang niya maka kali sein man kam faliyaqul amat magpain Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amat dengan doa mia. Upaya ini oh Tuhanku, gak ni yang ka geis murung kapan. Gak ni yang kapan maringan kau gak ni meges kala akan manggi kau la hawla wa la quwwata illa billah. Gak ni kau la hawla wa la quwwata illa billah. I bainte doa ain ina pangan doa. Wene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita makakiti bisa malaat dan kita. Kok kita mengguni-guni be. Bisa وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يجيب بالتوكل. Bapak Ibn Mas'ud الطيرة شرك. Pengalaman-alamatin syirik. Pengalaman-alamatin ini syirik. Ini dua baik itu yang bisa nih. Wa minna illa. Duga ni aman kita bebain ni melainkan pasik di pengatian ini pengalaman-alamatin. Tek kasih kita pengalaman-alamatin. Baik asal pengadatan dari hello man ke Islam. Pain te mangnya me saya tak kitire pinan dia wata asa mga datan na gani apa ini rabu aman kita melainkan ketekan pain dia ketekan yang pengatian di pasalan pengguni-guni lebih pasal pain nya gi apa ini tek walakin Allah yudhibu bitawakkul semoga pain Allah subhanahu wa ta'ala ala anni maka tawakkal na alasi makin yang laat maka kita laat magtawakal si Allah subhanahu wa ta'ala kumako kita keluarin jalan. Wali Ahmad min hadithi Ibn Amr man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Sine tabembela ni tapegi si we pa inte pagalamat-alamat amban hajat ni amban palenganan ni faqad asyrak ni tabag syirik. Masih dipende syirik. Qalu fama kafaratu dhalik. Ini pa ini kafarane ini pa pasti ini magtawo. قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. Iyan pwede doain. Allahumma la khaira illa khairuk. O Tuhanku O Tuhanku la khaira illa khairuk. Ga niya kahapan marikan kahapan kemon kahapan si kau wala khaira illa khairuk. Duke mon kinaral ke mon umata aman kau wala ilaha ghairuk. Ga niya patu sinu sa dia mon kau. بيتنا وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. أما si hadis Fadl bin Abbas mapai إنما الطيرة ين tiarah ini pak alamat-alamatin pa ini ma ambaka aw raddak. Ini maka palingan kau maka painte maka pikis kau. Iyan tiarahin. Iyan pa ito mapasok sirikin. Bang keo danan usa sa wabiin. Danan pa hali. Danan gipalaw sa wabiin. Iyan pa ito sirikin. Na alhasil, pasalan faali, kalimatut tayyibali, yan na bisa mahapli. Menjadi sa sirik, bang patek ka. Sehingga hantang nin. Bang hanggar aja keo pausa sa kalimat li. Sa pa ito. Me tataginip no sangin mali asal siguro ba niya ay naikin man jadi syirik na maksudin la sih maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me bisa ma-apply ko di sila me bisa pinalami me bisa ka ke usin na so wan ke madali mo itikan isal ito yi so pa ma me betate mo kide pa ma so pa ma me makakiti ko atau mau kasampang ko painte imam tak napake urwa ay luma us pa ino hape pinin pa ino tak napake usap waktu ni kahapan maka tersampang tin us pa ino gini ko pala us siya pa ino pagi makasabugoy yung masalah siguro in asal hap maraili naiin menjadi labo sa painte si sila na mana nih bisa aja pinalami paino
tagna pikir sa ma palaga si dentai sein nulu waktu ni kebaka kite nah iya tagna pikir ano ha begini tagna pikir na bisa aja pinalabi sube bang asal maka pa laus ka umri manululi sa wawan ni pen masal siguro hika untuk hika usik ini nah ini pala lagu penti si tiar pasik penti si tiar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.